Hey, sanibonani emakhaya, igama uInnocent Okamasuku, and you are watching, of course, another beautiful episode here with Ekhaya, with Channel 157, Mocha Love, yangithola. So vandag la ethembisa view, nizo usibu yangithola. So uyakhala uthama, hey, ilife yasestratini yamvurva manje semkhathazini safuna ukubuyela ekhaya, yangithola. So manje sathazini, njengoMocha Love ispan stage vela, awuthatha abantu sibobisele emakhaya bahlanganisa nama-families wabo view, yabona. Awusimuze ke isathi usibu ukuthi ukhala ngathi, kodwa manje siyabona amajita ayakhawatheka man every South Africa yonke yabona. So now bafuna usizo sibhalele, mara for now awusize isathi lakasibu ukuthi ukhala ngathi futhi sibusele ekhaya kanjani uvaye kanjani, yangithola. Abasho yes, Buddha-man. Grantonam. Sure. Wasikhawulisa nje ngathi sithenga ngeke size. Because angesifi. Yona sekushaya. I hope njengoba soqala manje siringe promo. I hope nawe ngeke ushashaya. Yabona ngathi sekushashaya. That's good kwashashaya iphakwe balance yangithola futhi. So awutshele promo nje wona le nje ukuthatha ungibeke ukuthi enhle kahle kwenzakaleni eJardini. Uhlala vast qale la. Ekhaya kuphi? Ekhaya ula 4 ekanana. Wala ekanana. Yathembisa. Yeah, so manje kwalapho uthi ubuyele eJardini. Kwenzakaleni? Bekuyizinto ezokubhema kahle. Ya. Qala kwami ukubhema. Izinto zange sihambe kahle. Zange sihlike nefamily already. Yathatha iside lakhe ngasala nomntana asendlini. Oh. Ayibambela uthi izinto zokubhema ne? Yeah. Yini eJardini baxoshile or uzivayela wena? Angixoshwanga. Ozivayela yini bakotelele uvoice ukuthi uyabhema kuphela nje. Yeah, ngambiswe nje ukuthi ngathi sengizoba inhlupho. Azoba inhlupho ngani? Izinto zokuganga. Moshile or from eJardini. Spin this. Sure. So yini ireason ukuthi uzodecide manje ukuthi ngaze manje sokurayit ukuthi ngibele ekhaya or mhlawumbe ufuna nje uyovela bese futhi uyanyamalela vile. Ngikhathele. So ufuna ukwenza nje lapho? Ngifuna ukushintsha. Yeah. Ubuyele nje layinini. Yeah. Siso lo manje. Yabona ngisambu ungathi ngifuna ukuchange ethi ngiyachange usijuthi usitshele program ngiyathola wona futhi yabona because yabona ayikho into yabona program ligama lithi change i-multiply yabona because angeke uthi ufuna ukuchange mara still uzahamba njengala muntu yalo kabhema, you understand? Usabheva the very same way. Sure. Akathi ngithola na program yabona. So yabona if uthi ufuna ukuchange program kumele kubonakale nangezenzo ukuthi ufuna ukuchange, you understand? And akunakuthi uzomela isikhathi esi-perfect ukuthi akuzobele ilanga liso ukuze ngife yabona because in the meantime uyayazi that ngena program ukuthi yabonakala. Sure. Yabona program. Drugs kill futhi ithayi worse because manje ithayi yabona there's something enginethisile abantu ababhaya abankawuza ithayi ne ukuthi that thing le iya controller. Ya control. Yazi ayikho into enza isense ungakankawuzi. Nama river ne. So manje yabona allow ukhona umuntu ocontrol emhlabeni. Mara why control a substance into enkawuzwayo? You understand? I'm playing from because I don't know ukuthi wena kanjani la ungene kanjani la yabona but mina into zokuguarantee wona awuthami. That thing iyayekeka. You understand? And the life ini ungachange amjama. You understand? Because kulento engingayinotice ngabantu ababhaya. You understand? Abantu ababhaya bathanda ukusubmit izinto ezingekho, bathanda ukudisazela abanye abantu ukuthi impilo kumele hambe kanje. Hayi bro. Stop. Fethu utravel life yakho, uyisterilize life yakho mjama. You understand? Yabona? I know ukuthi ekhathini sibhaya abantu abanjengayo babhekana nelisimiso abanye babiza ngamagama abanye babiza ngokufana Christmas abanye babiza ngonyawuphi nandani, understand? And then if like uzoyithatha ingene kuyo ngaphakathi, understand? Abanye abantu ba-weak for the fact ukuthi abantu abagreat off babiza ngonyawuphi babiza ngofana Christmas babiza ngamagama anjani, understand? Omunye umuntu bese uyayithatha into le uyifaka enhlizweni, understand? And makafaka enhlizweni sotshelana vele kafana vele ngoba vele abantu bathi yabona wena wenzani ngalokho ngiyathola no problem because yawena life noma abantu bangakretha off from when still usasene chance
yokuthi ubhale impilo yakho kabusha, understand? And manje once you change, when I get into emnandi njengokuchange program, because ipast ayisaspan because ushintshe bathi ya unosiphulo lona oyebheko unosiphulo oyetshontshe unosiphulo oyenzana understand, because mara waqala wachange akusenandaba akusasho next within the past wenzeka yakuthola la program wena. So wena futhi kumele umuntu agayi chance wena sigayi chance program yamthola nje. Sure. So eJartin umoshe kangakanani? Sesihluka phela indlela zokumosha. Siyahluka zona. Umoshe kona ukhulu. Yeah. Into serious. Just akhuluma program ukhuluma nami yabona, because that's why if it nabantu abezinto eziwest la ngaphandle yabona, and alikho ihlazo, you understand? And manje uma uthi wena ufuna ukuchange, first steps ukuchange uadmit ama wrongs wakho. Loku-admit ukuthi ngenzani ngoba manje wena maseshuka khona sike phezulu yabona, uzofila ngazathi inomaya wena, but wena usithathe wena usifake ecathulweni zalabantu abo ubamoshele eJartin ukuthi ungafila kanjani ngawo. Sure. Yini emotion itshontshe eJartin kama? eJartin ngatshontshe kwakuyimali. Yeah, I-jewelry, amapelasi. yeah, sure. Imali engakanani mhlawumbe roughly? Ngathi 8 block couple. 8 block couple. 80,000 or 8,000? 8,000. Yeah. Sure. Oh, into yanini leyo? Ayisonto kudala manje, akudala kakhulu. And mina naye ukuzwana sazwana. Yeah. Sakhulumisana. Sanokubona sendleleni. Wena unjani yashapha? Yeah, sure. Mara ukuthi ngisondele eJartin. Amara program yazi ke musana nje out smart fana strata sikufanele program a change ambition one. Mawusakhula. Akuthi yasoke masakhula sikhula sinama dreams. Yeah. You understand? Sometimes even sihlala sona ukubuza umkhulu ufuna ukuba yini, ufuna ukuba akahle yathona yini obufuna ukuba yiyo or obufuna ukuyiphusha life yakho. Mina ngifuna ukuba udoctor. Ufuna ukuba doctor. So kwalephi eskela ukwenzakala eskela yonke into besharp eskela. Yeah. Baya uphelele ku grade band completely matric or completely matric. Uphase grade. Uphase sharp. Una how many years manje? Manje ngina 36. Na 36. Yabona fana so hot but kasa flap bro, you understand? Yabona party fight ilife ungayichange in a minute there na problem one. So wena yini plan onalo ufuna ukuchange kanjani yabona, because noma siya eJartin, understand? Angeke uba convince or accept the same time or baxolele overnight if wena awubonakalisa ukuthi ufuna ukuchange. You understand? Yabona wena ufuna ete mofika eJartin ukuze mhlambe babalo bakubuyisela emuva bakunokuthi babalo bakubuyisela emuva yini ezenza ukuthi mhlambe bakutrust again. Kumele ngiyeke yonke into bengiyenza obvious. Yeah. Kahle ukuganga lokho kumele ngikuyeke. Yeah. Sengizame ukuthi ukubhema kwami manje ukuthi kuhlehla kancane. Yangizwa. Yeah. Yabona Yabona because wona uphila estratini program efithi ngeyindlela program wona because u expose ku danger, u expose entweni ezibhayi, understand, and isikhathi siyavaya uthatha one. So bofuna ukuchange uzoyeka kanjani side, because that ngayeke is what's your plan? Plan yami attend sami rehab center. Yeah. Kunabo sisi nje abasiza yabo nesi social worker abazayo every Tuesday. Oh, should you outpatient? Yeah. Now we pull my voice. Okay. So much when any about ngakusebenzela ukuthi ube outpatient or ungena ngaphakathi mhlawumbe for 6 weeks nyana ukuthi ukhopha kanjani. Ngicabanga outside patient ngoba ngathi there's something abakunika yona medication. Oh, like uma yini methadone. Yeah, okay. Yabona mina into ebengakuchipha ngayo yabona isense izandla program. Ngaphandle ukukhipha something esikhomeni, ngaphandle ukuxolisa ngomlomo, understand, izandla program wena ukuthi mawukhona eJartin kube nomehluko, kubonakala ukuthi isana zini usibu ukhona manje ngasiyabona nangengadi ya change yabona makupenda na involve, you understand, izandla program yabona zenza umehluko okhruti blind yabona nami ngangicharge already noma mhlawumbe umuntu okhona ukwangijontshela before, but for the fact ukuthi kuyavuka ukuthi wangoshela abateki sekazi ingadi yaqhakaza yabona ngimthuma ngemali abuye ngesikhathi wena change ephelele mfethu basingabantu yabona, especially
female angeke kwazi choose female yabona but mawubona ukuthi umuntu yabona uzimisele ukuchange nawe somehow uyakhona ukuthi welcome back ekhaya yangithola so i-13 khona bani ejardini usisi yena akekho kwamanje usemsebenzini so usisi wakho utholakala what time uyaspana ya ubuya nini ubuya late around 6 no sizama ukuthi thithi simmele ke yabona i-sister yakho umucabanga the way kwenzakale ngakhona in the past mawucabanga ukuthi angas-welcome umuntu onjani sister lakho lo muntu sharp kakhulu yena uzoswelcome ya kahle alright I know ungamphulumela ekarini ngizwakala bro yo ayimoshile ubafo yonke 8,000 yonke awusacabanga nokuthatha nje ucaphuna ishiye ke at least 8,000 yo phela abanye abantu isalary leyo umuntu uzokumkhawathiza umthathele 8,000 but ke well past yabona awuthi sambe sorry ngane sister kantwana siliza ukuthi liyamamukela or not yabona but the way abeka ngkhona ukuthi sister yakhe umuntu ogrand yabona ngazathi umuntu owadlulisama uqhuba yabona awuthi sambe siyokhuluma naye yabona sim-understandise ukuthi situation kwenzakalani ngobafo nanokuthi ukhala ukuthi istrati sikazwile istrati ufuna ukubuyela ekhaya yabona but well angeke siqede la awuthi soza iside kasester ukuthi uthini yena uyamamukela or not but uzama ukukhuluma naye yabona mina if benguwe program benza sure ukuthi whatever mphando engwenzayo ngibhekele isister lami umbhadale back because azange nguphi le mali ya yazelo uyitshontshile so uyathi kumele usipane hard goes court la ngitawo thatha i-selfish decision nawe ke nakuwe futhi ke kumele wenze kanjalo uma uthola imali umhle ngawo yes awona choice boss Kunjani sister? No. Mamel. Pe. Mamel. Yazi kwenzakalani? Kunjani sister? Kuyaba nami Innocent Masuku ne. Uya from isho yasemoja love ibuyele ekhaya. Ya understand. Sihlangane no Sibusisa when asistratini athi ucela ukuthi simkhaphe abuye ekhaya azo apologize because uzimisela ukuchange and uya admit ukuthi nama wrongs awenzile in the past yabona. So bokuyilokho nje nasiswami yabona. Naye yabona nothing much yabona. So ulethuzana uSibusisa nakhona we osi approachile yabona because was ishow yabona because sisinethe abantu abaningi abanama problems are different. You understand? Yabona sibancede sibasemakhaya uthi mhlawumbe umunye waxoshwa uyabona omunye mhlawumbe kune mistake ayenza ngithola yabo ngithola nosiswami yabona so into esenza yabona ilokho nje wona kuphela nosiswami because now awukho on the wrong yabona so besikhaphe nje ufethu wabe ngakhala ukuthi ukhumbule ekhaya and uya admit ama wrongs awenzile and ufuna ukuchange akamanye nanokuya rehab ayize izinto yabona right yabona khona ngizange mhlawumbe ngizovuselela ama pain yabona past ngithola nosiswami so manje into ebengifuna nje we understand nje ukuthi i-relationship yakho size angekho la ekhaya ngoba uyasho ukuthi wahamba atshontshile la imali and stuff i-relationship and after lapho be-region Yes. No, I'm not trying to bring back the pain of the past, understand? Because uyasho ukuthi wahamba atshontshe i-amount engange-8,000 rand la ekhaya, you understand? So vele angishoka kakhulu into so mina ngifuna ukwazi ukuthi from kuwe yakwenza wafila kanjani maqeda kwenzakala le thing. Le 8,000 rand is a lot of money. So Mina ngifuna ukukhuluma yazi. Hayi mina ngifuna ukukhuluma right. Right, okay. Alright, so okay, sharp ke the simple question ke ngoba nama ngifuna ukudola kakhulu entweni ze-family ze-private yabona so njengoba umfethu akhala ke ukuthi hey sakazwile istrati yabona uzoxolisa ucela ukuya ekhaya yabona azoqala ilife yakhe kabusha and uyapromise ukuthi uzochange ayonke indlela and ufuna ukuya rehab so nathi sikomithini ukuthi whatever if ufika rehab ngamampela yabona nathi sizomnceda because yasho ukuthi lamanye ngasaqalile outpatients angazi kuyi i-rehab or insana indawo abantu abanceda khona abantu abane-problem ngama-drugs yabona so
Ngacela ukuthi ke sisaqalile already lo change leyo yabona sise outpatient but ufuna ukuthi yabona ayipush hard yabona ufuna ukubonisa ukuthi uzimisele ufuna nokuchange aye nase rehab yana thina sokum-explain ukuthi rehab ukuthi i process yakho ihamba kanjani and nathi we are willing ukuthi simncede yabona kuye mhlawumbe rehab awumuntu ongcono yabona so uyamamukela like ya inyamamukela. Okay, yeah. So wena sisom i-process simple une-ID yangithi une-ID ne une-ID yeah sure yabona so njengoba ane-ID kanje nosiswa ngabona nathi singanceda ukuthi speed up i-process yabona mhlawumbe ungamtrusta even better ngabe uphuma e-rehab yabona because la kufika nje as long ane-ID usharp yabona unganje ithi angaya in the nearest clinic or now mhlawumbe ngaba khona eziguidance yangithola yabona aye in the nearest clinic afika athole i-social worker yiyo ezomguide through yabona bebenze ne-medical report and saying ukuthi makafika phakathi edizoni bazi ukuthi uzodinga yiphi medication azoyidinga lanani everything free of charge yangithola mhlawumbe the only time uzofuna nje imali transport ukuthi makazoya e-rehab yangaphakathi yabona and then after uya ku-social worker and then uya e-police station wenza an affidavit ukuthi akekho umuntu omfostayo akekho umuntu omphushayo because i-choice ayithathile ne-decision ayithathile ukuthi ufuna uya kuphi e-rehab yangithola azokwazi ukuchange yangithola so sabona ukuthi nomfethu njengoba a-positive kanje yabona because we believe ukuthi wonke umuntu edeserve second chance that doesn't out step in nathi sibe help whenever la sokhona ukumhelpa khona you understand so i-process easy yabona local clinic akhuluma ne-social worker nayo years speed up i-process kuthiwa imtholele ilithizana i-local lithizana yabona izona i-rehab esiduzane police station affidavit phela nje yabona ilezinto lezo ezi-2 phela zifunakalayo after lapho-ke it's good to go you understand and manje for the fact ukuthi ngama-Tuesday uyaya laphana kulezona le yama-drugs ngama-Tuesday ayotesta mamphe i-methadone ula ngibone khona ukuthi akamampela because angeke ukuthi ufune ukuchange but ama-actions wakhe awasho kanjalo yabona so kuthiwa mekamenshina nalokho nami ngenza i-research yami yabona ngabona ukuthi akuyiqiniso yabona ukuthi no kusho ukuthi umfethu ufuna ukuchange ngamampela ngoba because nama-actions wakhe ayasho ukuthi vele singathathile ejeni yabona ayi-1 singakafiki thina yabona so thina sesifika ukumnceda even further yabona so mfethu ungathini kusisi wakho bra hayi ngithi nje ngiyabonga ukuthi angamukele futhi khulumela phezulu kakhulu ngiyabonga ukuthi angamukele yeah nje hayi uyazi ngisamfrustana blind yeah sure ngicela kakhulu nje ngifuna ukushintsha ngamampela yeah but mina kunento engaka satisfied ngayo yabona because yabona mina if benguwe program benza sure ukuthi whatever mphando engwenzayo ngibhekele isister lami umbhadale back because azange nguphi le mali ya yazelo uyitshonshile so uyathi mina uspane hard goes cost la ngithi nawe thatha i-selfish decision nawe ke nakuwe futhi ke mele wenze kanjalo uma uthola imali umhlengawo yes awona choice boss ngoba emkolotha phela yena sele because kwamina problem mhlawumbe nami ngaba angaka recover 8000 Joe bocabangani musasa manje azibekwa ama-drugs sure so manje uthini ke kusizokho ngalo ngithi ngiyaxolisa sisele konje igama ubani sengisakubuza bani Umbali. Okay no hayi ukuthi uyaxolisa manje Okay. Understand ne okay yaso manje yasenzani ke ne sothatha socela ama details wakho yabo noma manamba something sorry for ukunceda yena Okay. nasini ukuthi maqala iprocess ukwazi nokumonisa ngefoni ukuthi ngama-Tuesday uyaya lapha yana nathi sometimes masikhona ngapho sohamba soxoxa lapha because angithi baba nama-record sokwazi ukusheka phela mongena ngene uphume nje uyabhala into phansi angithi bashaya ngani i-PP test angithi bashaya ukuthi unama-drugs in emzimbeni or not and maybe amount yaphakama uyayehla futhi yashabisa irayile i-PP tuthi baba ayiqamba manga iqamba manga understand so ungashashaya ijama yabona because boshasha thina fanele ushashawe ngithola problem ijama ngizoba nawo yabona isila ngefone or nguvela ngizobona anything yabona angifuni ukupromise or ngithale kakhulu but ngizoba nawo siswami bali okay sabonga ke siswami yena